Ke tlile go bolela temana ga tshwanetse gore re bale. Unkosikazi lo enganishadisa naye nangokuphambi kwami khona. Mofumagadi yo o lenyadisitseng le ena o teng mo pele ga lona. Kulo mangala engikhuluma ngakho. Mo go makaleng go ke buang ka gona. Kuzephawula yena. Ebile go tshwaela yena. Uthi manje baba Are bjalo ntate. hayi ukuthi uzalwa ubelethwa yini usho bendela we-understand. Iseng gore le yone na mme o bua ka tsela eo o itlhaloganyang. Uthi manje baba ngoJulayi nonyaka senza 87 years sishadile. Bjalo ntate ka July wa ngwaga o re tla re fetsa 37 years lenyalo. Akaze uyikhulume noma uyifanise into efana nale oyikhulumayo manje. Ga o ise o bue kgotsa o tshwantshanye taba e tshwanang le e o e buang gona bjalo. So ungena kule simo sami naye ukuthi nami ngiyamangala ukuthi kungani. Le yena o tsena mo seemong sa gore ke a makala gore gobaneng. Ngamphendula ngendlela imphendula ngayo kodwa ngiyabonga ukuthi izolo masifika siyolala unkosikazi uyangitshela ukuthi uNkulunkulu wambulele 1 2 3 4 ngithi nakho-ke. Ka moaraba ka tsela eo ke baradileng ka yona mme ke ya leboga maabane ba itse bua. Mofumagadi wa bolela gore Modimo o mo apoletse ka tsela eo a mo apoletseng ka yona ka re ke yona eo. Full verse 10, Psalm 90 verse 10. Bala verse 10 mo Psalm chapter 90. Bophelo bo fela ka pela ya ba gona re rile. Izinsuku zeminyaka yethu zineminyaka engamashumi ayisikhombisa. Uthi uma ziziningi zineminyaka engamashumi ayisishiyagalombili. Nokho ukuvama kwazo kukuhlupheka nelize, nokuba zidlula masinyana thina siyandiza simude. Kudala abantu babephila close to 900 years, 900 and something years ngesikhathi sabo Adamu ubona wasona. Nakong ya pele batho ba phela go 900 years go ile go feta mo nakong ele ya bo Abraham. Kodwa wathi ukuhamba ukubona abantu ububi ababuningi emhlabeni uNkulunkulu wehlisa iminyaka yokuphila komuntu. Mme ka lebaka la gore batho ba leufa kubi ya nako bontsi mo lefatsheng, Modimo a fokotsa matsatsi a bophelo. La sifunde khona sifunda ukuthi uNkulunkulu umisele ukuthi umuntu aphile 70 years. Mo re batlileng teng re utlwile gore gape motho o beetswe go phela dijara tse 70. uNkulunkulu iminyaka ayinikeza umuntu ukuthi aphile yona emhlabeni. Modimo nako eo a iletseng motho go phela mo lefatsheng. Lithi le verse esifundile uma ngabe iba 80 years. ingafika ke 80 years.
Temana e ya re ga go ka etsagala gore e be dingwaga tse dintsenyana e ka ba 80 years. Liphinde lithi levesi esifundile. Ibe gape e bua le temana eo re batlileng. Uma sibona omunye andlula kulo 80 years obekwe nguNkulunkulu. Ga re ka bona yo mongwe a feta yona 80 years e beilweng ke Modimo. Loyo muntu loyo makalindele ukuthi emzimbeni kuzokwenzeka kube na-H2 eyinanga naye. Go ka diragala mo mmeleng wa gagwe motho o go ntona le sello se se ntsi go tlo botlhoko e ntsenyana. Bese uyaphila kuze lapha kufika isikhathi uNkulunkulu amthatha. Aphile go fitlhelela nako eo Modimo a tlile go mo nka ka yona. Kube yena bekafike 70 years. Yena ka bo yena o be a mo neetse 70 years. Kunomunye umfazi owayethwele umthwalo wawuthwala for 9 months. Go na le mosadi yo mongwe yo o kileng a rwala morwalo sebaka sa 9 months. Uma kuphele 9 months, Ga 9 months e fela, uNkulunkulu wathula lo mama lo mthwalo. Modimo a theosa morwalo o mo go mmeng. Uma awubheka lo mthwalo lo mama Ga mme yo a lebelela morwalo o, esewuthulile, setse a o rutse. uthola ukuthi hawu ngisindwa le 9 months yonke nje kanti umfana. O fitlhela gore gante ke imelwa ke morwalo o 9 months, o fitlhela gore ke moshimane. Bakhuluma nobaba bamnikeza igama lomntwana ukuthi uDerek igama lakhe. Ba bua le ntate ba mo neela lebitso la gore ke Derek lebitso la gagwe. Lokho kwenzeka ngo-1954. Seo se diragetse ka ngwaga wa 1954. Uma ngithi nayi into engixaka, Ga ke re ke yo ntho e mmakatsang. na usiza kule Good Friday le. Ke fa bjalo re tla mo yona Easter e. Ngo-1954 uma lo mama athula lo mthwalo, Ka 1954 ga mme yo a rwala morwalo o, i-date yakhona inyanga yakhona bekuwu-March. kgwedi ya teng e be e le March. I-date yakhona bezingu-30. Date ya teng e be e le 30. Uma uNkulunkulu eyembula unkosikazi izolo, sinikeza udumo kuNkulunkulu. Akaze kwenzeke lokhu ukuthi i-date yami yokuzalwa 30 March ibe ngelanga ibandla lihlangene sisemfundisweni Friday. Mhlambe uNkulunkulu ubefuna ukuthi uze kufike ngelanga leminyaka engu-70 ngoba namhlanje ukuhlanganisa umnyaka weBhayibheli 70 years. uNkulunkulu wenza ukuthi 2024 Modimo a dira ka gore ka 2024 30 March ka di 30 tsa March kwenzeke lokho kusenkonzweni ngiphambi kuya kwakhe ngidumile
Mutila haleseu kilimo tirelo kilimo pili khaha kilimo halaletsa. Na kusayimqeda nyama. Jesus simphetha kumphetha. Upastor Khaladi ne-administration uma selisithumela thina esizonikeza isilekosi. Pastor Khaladi administration habarinela rona bawuretile kufa lenzwela mudimo. Nangamalanga abekiwe ukuthi wena nalilanga nesikhathi yipi inkonzo ozonikeza kizo bakhululekile bayahlela lokho kwabo bona. Kile matsatsi letinako gore wena o tlile go lela molaetsa ka nako e feng bona ba ba kantse ba feditse. Uma ifika i-message kimi ngiyi-check-a. Ga e fitlha message mo go nna ke lebelela. Ngale 30 March 2024 Ka diphedi tsona tse tsa March ka 2024 ekuhlanganiseni kwami umnyaka weBhayibheli engilwe kuNkulunkulu 70 years. monna bonke o ke kopanyang dijara tse 70 tseo modimo a di neetseng motho. Ngayo leyo date leyo ukuthi uNkulunkulu angike phambi kwenu unikeze ilizwi lenkosi. Ka yona date yo modimo a re ke eme mo pele ga lona ke mmelane ka lentswe la modimo ke mmaketse. Ngibonge upastor nani nonke nobuholi bebantu ayibhedlela. Iya leboga go pastor le lona ba botlhe ba lebeleditse ba phetogo e ya kae. Go fitlhile mo go nna. Khululeka isikhathi esikini ukunikile wena. Lokologa MC nako e mo go nna o neetse wena. Amaze umamkhonza dadewethu umamkhonza wala umamfundisi sofikile. Ga ke itse gore Lemkhonza wa mo Winnipeg yo o ile kgaitsedi ya gago setse a le teng na. O ka re ga e sa fitlhe. Noma ubani uzawuthinta kumesefile. Yo mongwe le yo mongwe tla mphatha ga setse a le teng. Ngicela ufike enhliziyweni yami omunye kupastor wazongihlela bona. Go fitlha mo pelong ya ka gore ke kope yo mongwe wa bopastor ba tlo bakanya bona. Sisahlabelela upastor oyedwa eseza ngicela azongibongisa ngokhuleko uNkulunkulu. Re santsane le mina yo mongwe wa bapastor a tle ke kopa gore a tlo tebogisa mo modimong. Ngokuthi angikhulekise akhuleke kanye nami. Gore a tle a apele ga mmogo le nna. Uma afika la sizobe sesiyema umthula upastor akhuleke. Ga pastor a fitlha mo re tla be setse re emisa go opela pastor a tswelele pele. Re ka opela.
nayinceku yakho kwaba kuhle kuwe ukuyinikeza kubazali bayo, yabuya yazinikela kuwe Baba wethu oyingcwele, Baba wethu onamandla wonke. Nanamhlanje ekuseni siletha udumo lonke lokubonga ukuthi umgcine. Haleluya! Baba wethu omhle kakhulu, kuzo zonke izimo ngene naye uphuma. Baba wethu omhle kangaka, namanje ekuseni Nkosi yami sithi ngegama likaJesu Kristu, ngegama lokuphila, phinda uNkulunkulu wethu uqhubeke uyilondele impilo Baba omhle kakhulu, ukuthi omsize kungeneni Baba nasekuphumeni phakathi kwebandla lakho, phakathi komphakathi, emsebenzini wonke, ey'limini zonke, ezizweni zonke. Hamba naye Nkosi yami, sithi namanje ekuseni izwi lakhe lokuphila londoloze endebeni zakhe Baba omhle kakhulu ekuseni. Baba sithi udumo lonke namandla nobukhosi nenkazimulo kube kuwe. Azabuye uJesu Kristu Inkosi, obongwa manje kuze kube phakade. Amen and amen. Sisa kulalela sizokhala khona.